Hi guys, ዛሬ ዮናታንን ፈትነዋለሁ ከአምስት common mistakes ስንት ታገኛለህ ዮኒ? 5 ከ5 we will see የመጀመሪያው እኔ በአማርኛ አንተ በእንግሊዝኛ okay so የመጀመሪያው ካንተ ጋር እስማማለሁ I am agree with you okay no that's a mistake okay I agree with you ነው የምንለው let's go to the second one ሁለተኛው ደግሞ እየጠበቅኩ ነው አንተን just እየጠበቅኩ ነው ለማለት ከፈለክ ምንድነው የምትለው I waiting you ሳይሆን I am waiting for you okay I am waiting for you ሲበለው I am waiting for you nice job ሶስተኛው need ቤት መሄድ ፈልጋለሁ I want to go to home no I want to go to home ሳይሆን I want to go home okay I want to go home to አይወስድም of course ሌሎች ሊወስዱ ይችላሉ but home doesn't take two so okay. I want to go home ይሆናል ማለት ነው nice እሺ እሷ ያገባችው ዶክተር ነው she is married with a doctor married with አንለም okay married to so she is married to a doctor can you say it she is married to a doctor nice job አምስተኛው ደግሞ ባስ ተጠቀማለህ በደንብ እሺ ባስ የምትጠቀም ከሆነ ለምሳሌ ባሱን አመለጠ እንበልና ባሱን አመለጠኝ ለማለት ከፈለክ ምንድነው የምትለው I lost the bus ባስ አለ ማነው የራስ ምክንያቱም ጠፋብኝ እያልክ ነው okay so you have to say I missed the bus I missed the bus can you say it I missed the bus so you see guys ከአምስት 0 ነው ያገኘው እናንተ ደግሞ አንድ ብቻ ሰጣችኋለሁ ትናንትና ማታ አየኋት የሚለው ኮመንት ላይ ጻፉ